Cheers! Salud! Okay. Cheers! They are the dead animals. The alpacas are more fluffy. Danes želim s tabo deliti eno posebno zgodbo, ki mi bo pač prav zihar zavedno ostala v spominu, in to je plezanje v Peruju. Zdaj, kako je sploh do tega prišlo? Ko sem bila jaz v Arequipi, sem šla tako za par určk plezat z Alejandrom, ki je učitelj plezanja. Tam sem spoznala tudi Nemko Saro. In o pogovoru, ko smo šli pa še skupaj na kosilo, je Alejandro omenil, da včasih pele plezalce plezat v Kolka kanjon. Mi dve Saro sva takoj zastrigli z ušesi in začeli poizvedovati, kako pa to zgleda, koliko pa to stane. Ja, pa imaš kaj izplanirano, kakšno turo? In Alejandro je rekel, da nima, pa tudi, da če bi hotel to izvesti, moramo biti vsaj 3 zainteresirani. So yeah, we went through this to the valley, and then the canyon started. We're right here now. Sara je šla v akcijo in v neki družbi v Arequipi vprašala naokrog, če imamo kakšnega plezalca, ki bi bil za akcijo. In najdla je Američana Iana, ki je sicer že full plezal v preteklosti in ima veliko izkušenj, in tako je rekel ja. Tako smo se Perujc, Nemka, Američan in Slovenka znajdeli v Kolka kanjonu po parih urah vožnje in najprej smo šli na razgledno točko opazovati kondorje. Sicer smo najdeli sem 2 pikici na nebu, pa eno gospo, ki je bila oblečena v kondorja. Ampak že takoj smo pa videli, da smo se res zaštekali, da je energija stekla in da nas čaka dobra dogodivščina. Sol. Hay diferencia, ¿no? Prvi dan itak nismo imeli namena plezati, za nami je bilo zelo veliko vožnje, pa malo smo bili turisti, pa tako na izi smo si ga vzeli in se potem prišli prfočkati v prenočišče. Jaz iskreno nisem imela pojma, kje bomo spali, pač Alejandro sem rekel v neki družinskem prenočišču, whatever. Sem mislila, pač tam tleh bomo 2 jogija dali, pa bo. Šlo je pa za najbolj luškano hiško 2 starčkov, ki sta pač res iz ene pravljice. Vse sta imela poslikano, gospod tudi šiva, tako da je nam pokazal pol tudi nekaj svojega tekstila. Živalce so bile naokrog, rožice, ni da ni, in meni je tako kar srce igralo. Esta palomita está volando. ¿Este maíz o otra cosa? Es una rama, es una hoja que la adornamos. Ker sem glih po mojem par dni pred tem kolegici razlagali, kako pogrešam v Peruju, da je kar težko dostopati do kakšnih bolj takih vasi, da si ful želim neke bolj vaške izkušnje, kjer ni 10.000 drugih turistov. In evo, me je pričakala. Zdaj pa DJ spin that shit. Mi gremo v toplice.
Oh yeah, I think I know which one. La cosa es quién hace eso. Aviso para todos los señores agricultores. Estamos viviendo semilla de papa, la variedad única, listo para siembra. Estamos ubicados en la Plaza de Armas, Cañón Blanco. Gracias. Naslednje jutro sem bila že kar zgodaj po koncu, kar pomeni, ne vem, okrog 5. In sem se odločila, da grem malo okrog raziskovati. Lahko ste tudi slišali, kako so po zvočnikih dobesedno 5:20 že naznanjali, da so pripeljali krompir v vas in da vsi, ki želijo, lahko pridejo kupiti krompir v bel kombi. Hilarious. Spoprijateljila sem se tudi z vsemi vaškimi psi in pa sem dobesedno sem naredila en krog, čilirala in uživala, da sem, kjer sem. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo... Potem pa je sledil fruštek in tukaj namesto, da vam razlagam pač o fruštku, bi sem namenila par besed temu kuk. V bistvu vidim, da je meni pomembno to povezovanje z ljudmi, ko potujem. Es que tenemos que madrugar, hay un lugar, de repente yendo a Chiva y medio también te has dado cuenta, hay un reservorio. Kljub temu, da nekako vse skupaj, vse doživljanje predstavljam preko sebe, to meni kot influencerka vam razlagam v prvi vrsti recimo o sebi. Mi je v bistvu meni najbolj srce igra, ko takole mi tetkica pomaha, ko se jaz malo pomenem, ko jaz vidim, kako oni živijo, kako so bili mladi, kaj jih osrečuje in mogoče zdaj zvenim čist cheesy, ampak res, to mi je ful veliko pomenilo. Pa smo se pa napokali v Jessie, to je ta mali kombiček, in se predali razburljivi vožnji. Zelo razburljivi vožnji. Chubby Chubby? Yeah. The name she gave to the volcano. Ah. We're rolling. Alright, welcome guys to the climbing park in Coporaque, Colque Canyon. The area is called Chumpiña Finaya, and it is all this wall from here where we're standing to the end to the right. This place we're allowed to vault until the middle of the wall, because the rest to the right is sacred for the people here. They have some tombs there, they have some drawings, and we're now actually gonna watch some drawings in the climbing area that we're gonna Amazing. Friends, I didn't forget the armistice. Yeah. Did you forget our shoes? No. You want these or You not? can go big. Yeah. Start. Oh, don't destroy the table. And how much do you weigh, guys? Where was the
I should probably use the toilet. It's all over there. I don't want to climb with all that weight. Yeah, that makes sense. Now it's gonna be like 72 kilos. And we're gonna remember the vocabulary for climbing. Okay. Cheers! Something beat me! In tako se je začel naš cel dan plezanja. Mi smo bili v skali do teme, se boste videli. Pa bi povedala svojo plat zgodbe. Dobrodošli, to bo od zdaj naprej plezalni YouTube kanal. Ne, se ne, hecam se. Ali pa tudi ne. Always the moving part goes to the top. I'm starting, I go across. V glavnem, jaz v Sloveniji plezam boulderje in pa plezam tajna samovarovalne veveričke. Kadar imam čas, pa kadar sem v Ljubljani ali pa kje druge v Sloveniji, kjer to opcijo ponujajo. Now it itches. I hate nature. I love it. Nimam pa izkušenj v skali. Nimam izkušenj, kako je, ko si not, ne. In zdaj boste mislili, ne, da jaz nekaj pretiravam zato, da bom tle ful nekaj excited izpadla, ampak verjamete, na licu mesta sem bila jaz še 10krat bolj excited. It's going fast, huh? Yeah, I'm on top rope. she's less scared. Pač dobesedno sem se po tleh metala, ker sem bila toliko vesela, da plezam v skali. Meni je bilo tudi tako nekaj ekstra, nekaj posebenega, da vam sploh ne znam opisati. Ne sem pač tu na kakšni lokaciji s kakšnimi ljudmi, vse skupaj, ampak tudi tu neko znanje, ki sem ga pridobila. Craziness. So good. Doing great. Alejandro mi je res v detajle vse razložil, vsi so bili tako pod... Imeli so me pod budnim očesom, da je vse šlo nice and smooth. I'm really happy with this actually. Yeah, it's so nice how she prepared. Proper meal. Ful je bilo lepo videti tudi druge, koliko uživajo in koliko jim je fajn. Začeli smo na teh malo nižjih v bistvu stenah, ki so... Alejandro je rekel, da je tu vulkanski kamen. Amazing. Vmes smo malčkali, počivali, se pogovarjali, pa spet plezali. Vse veste, kako je tu. Pa sta šla pa Ian pa Alejandro sem za konc še na drugo stran stene malo poplezati. Večer smo pa spet zaključili v naših termalnih basenčkih. Pan, Yes. sal. Salt, avocado. And we could do it. You want another spoon for the dip? For who? For you. Coffee. No, you said tea, right? I'm also doing coffee, but... I would love coffee. Okay. KFC. Why KFC came to my school? But last winter really made this difference that I had this free entrance. Yeah, it changed. And then it's like 5 o'clock and it's dark, but the day is not over yet, you Yeah. know? Did this one. Yeah, What is this one? it's super small because the top is up there already. It's like super short. Yeah, maybe a bit. Also, I think that if you do it like... Senora de limpieza. In potem je bil pred nami še zadnji plezalni dan.
Zjutraj smo se malo bolj zgodaj zbudili, pa rekli mami Vivi, če nam kar frušček za napot spakira, tako da smo pojedli pod skalo. In se veste, malo smo bili utrujeni, ampak smo vedeli, da imamo v bistvu sem par ur, tako da smo se kar lotili dela in plezali za ogrevanje manjše, neke progice. Pa sva se s Saro kar lotili takih visokih, grozljivo izgledajočih prog, ki so meni orang pognale kri po žilah. Res tako zelo adrenalinsko je bilo, ampak ful dobra izkušnja. Beautiful time to make a video. I almost pack it here, huh? Yeah. This is like... So we have like... For me it's like full long time. In se mi zdi, da smo odlično zaključili ta zadnji dan plezanja. La mama de la mama. Cheers! Salud! Preden smo se poslovili od Iana, ki je šel naprej na trekking, nas je Alejandro pelil še na kosilu in potem smo šli vsak svojo pot, mi v Arequipo, pred nami je bila še zelo dolga vožnja, potem pa sva s Saro imeli vsaka svoj nočni bus, Sara je šla naprej v Bolivijo, jaz pa naprej proti severu. Če se navežem na svoj prejšnji vlog, je tale izkušnja bila dokaz tega, kako res najdeš dobre ljudi, če samo se odpreš. Pač, koliko je lepega tam zunaj. Jaz velikokrat na to pozabim, velikokrat gledam čez ena taka temna očala, ampak to potovanje me je definitivno opomnilo na ful lepega. Za zaključek te pa še prosim, da pustiš kakšen komentar, stisneš en lajkič in da mi vsi plezalci napišete, kdaj me peljete plezati v skalo, ker pač jaz sem ready. Let's go. Vamonos.